Now where you were, it's not a blessing for you. Enye Nhyira Mma Wo. I'm telling you. Oma me dey word reading you. So be called a check up. Faka gosi of anistinum. Fanako check up. Untimi order a car. Fanabu check up on. We okay. What did they? What man wodru? And no ma. Nella kakra no mani Nhyira. Ma wonne wontem nyefa. Enye nipa na wawie no ma we die. Odi eja hwan ni odi uja hwan ni. Ko onfa winya hwan. Why no onfa winya? Abosua Kristo fuai. Abani bitimi kogu asase pem. E bitimi so aba. Think about it well. Think about it well. E die na bema ye na yire bone ade a wo ye wanye ni ye. And then go there and say medofo. This is my first time of being a man. I wish I can do it better. But with you on my side, I think I can be able to produce a better result. And rather you see, you know, enjoy ye. Kacha me mea na me open. Ma we yirem fa ne nsantu kum nkase medo enyewe. Sorry kakra bekenti wa isi. Ukon wintimi ntwa. Wa weduane ne si ho wobete wano abisa se meduane ni ana meduane wenu ade akoda aduane na se na ade ache ne yi atuegu ego pride ekitekita bible ifanye papa enya Kenya msemo ifanye nya papa ya papa nkeni Mama dane hweso ni pa hwemo sa Okristo sumi akonno anko mo nso aba be se munyame ne yebesom ne bi na ye fefe bi huni mo bon no enti obi mpese oba sori mpo osuban de ti area ho ye suban fon ene de ti area ho